سلااڤ تەماشەوان هێژا بولتەنا ساعت 6 ێڤارێ جوارە پێشکەشکن لە دەستپێکێدا گرنگترین سەرنووچە. لەدەما ku bêtiriya çekdarên peyê û qesedê zarokan qesedê li gel netewên yekgirtê rêkeftinek ji bo rêgirîkirinê lê leşkerkirina zarokan îmze kiriye. Partiyên Rojhilatê Kurdistanê avakirina grûpeke çekdar ji aliyê PKK ve li nava xaka Herêma Kurdistanê radikin. Li nêzîkî gundên Rojavayê bajarê Reqeyê du gorên bi kom hatin dîtin. Tirkiye hişyarî da Amerîka got eger Amerîka balafirên F-35 nefrûşe Tirkiye dê balafirên Rûsî bikire. دووبارە سلااف. هێزên قەسەدê li gel netewên yekgirtê rêkeftinek ji bo rêgirîkirinê lê leşkerkirina zarokan îmze kiriye. Ew jî di demekê de tê ku bêhteriya çekdarên peyê û qesedê zarokin û ji pêşiya malan û dibistanan têne revandin. Hêzên Sûriya Demokratîk ehesada rêkeftinek li gel netewên yekgirtî îmze kiriye û li gorî rêkeftinê navê zarok û lawên ku temenê wan kêmtir e ji 18 salan werne leşkerkirin. Di berpirsiyarê hêzên Sûriya Demokratîk ehesada Mazlûm Ebdî û Virginia Gamba nûnera taybeta amîndarê giştiyê netewên yekgirtî ji bo rêgirîkirinê li leşkerina zarokan rêkeftinek îmze kirin. ئەمزەکردنا ڕێکەفتنە دەمەکەی دەتێک و بهترە هێزن سووریا دیموکراتیک و چەکدارن سەر بە پێدەڤە دەما و هاتنە لەشکەرکردن تەمەنێوان کێمتر بوو 18 ساڵان نەبتەنێ تەمەنێوان کێمتر بوو 18 ساڵان بەلکو هینە زارۆکن و لە پێشیە ماڵێن خوا ژۆ دبستانان تێنە ڕاباندن و بە زۆرەی تەولی چەکدارێن پێدە دەبن. لە گۆرێ داخوایانیا ڕۆژنەمەبانیە کۆژنویستگەها نونەرە تایبەتە ئامیندارێ گشتی نەتەوەی یەکگرتی دەرکەتی. ئاڤڕێکەفتن پشتی وێ چەندێ هاتیەک و ناوێ پێدە دە راپۆرتە ساڵانەدا و راپۆرتەکە تایبەتە ئالیەن و زارۆکان لەشکەر دەکەن هاتیە. وەکە ڤێرجینیا غامبا دەیەزانین و پێویستە تەڤایەوان ئالیەن ناوێوان راپۆرتە ساڵانە دەهاتیە. پابەندیە بڕێکەفتنێ بکن و هەسەدەژی ڕێکەفتن قبول کردە و ئەمزە کردە لێ هەری بالکەش دبردە هەسەدە وێ بە چۆرەنگی بەرسوانەتەوێن یەکگرتی بدێ ئەگەر پرسیار وەرێکردن و ژمارە ئازارۆکن کۆ بە زۆرێ ژالیە هەسەدە و پێدە بە هاتنە لەشکەرکردن چەندە. پێدە لەسەر ڕاگەهاندنێ پابەندیاخوا دایە خویاکردن دراستی و لەسەر ئاردێ ڕۆژانە چەکدارن سەر بە پێدە بە هەڵمەتێن گرتن و دەستە سەرکردنا جوانان ji بۆی لەشکریان نەچار ئەنجام دەدەن دە هەمان دەمێدا کەچ و کوڕن زارۆک دڕاوینێ و وان لەشکەر دەکێ. لێ گۆری زانیاریان لە گۆری ئەمارێن ژ ئالێ ڕێخستنن مرۆڤی بە هاتنە بەلافکردن بە هەزاران زارۆک دنا بە چەکدارن پێدە دەهەنە و لە چەندین بارەگەهێن تایبەت یەن سەر بێ پێدەبە زارۆکێن کو تێنە ڕەڤاندن و یەن بێ کەس و کار تێنە پەروەردەکردن و وان زارۆکان وەکە فیداییان ji بۆی جێبجێکردنە ئەجندایên خوا بکارتینن. گەلۆ پرسیارە هەری گرنگ دێڤەر دەڕاستە نەتەوەن یەکگرتی کار و ئەرکێخوا لە هەمبەر لەشکەرکردنا زارۆکان لە ڕۆژاوای کوردستانی ژە ئالیێ پێدەبە ڕابووە ویانژی چاوێخوا لە هەمبەر وی کارێ نامرۆڤی گرتیە و ناخوازی ڕاستیان بزانبێ. شاندای ئەمریکی تایبەت ji bo Sûriyê ji malpereke Amerîkî re eşkere kir ku piştî vekşana hêzên Amerîkî ji Sûriyê hejmarek ji welatên hevpeymaniya navdewletî dê hêzên bejayî bişînin Rojavayê Kurdistanê. Şandaya Amerîkiyê taybet ji bo Sûriye ragihand ku di heyama heftiyên bêde wê hejmarek ji welatên hevpeymaniya navdewletiya lê dijî Daişê piştî vekşana hêzên Amerîkî ji Sûriyê wê hêzên bejayî ji bo Rojavayê Kurdistanê bişînin. James Jeffrey şandaya Amerîkiyê taybet ji bo Sûriye ji malpera dîvên Swan eşkere kir ku hemû mijarên din jî hene di demaniha de duwarên guftûgoyê de nebe ku tu hûrgulî û agahiyên zêdetir bide. Herwiha Jeffrey ji heman malperê re eşkere kir ku halatê Amerîka wê li ser esmanê Rojavayê Kurdistanê bimîne. Herwiha li bingeha Tenef jî wê hêza xwe bihêle û serbar kir ku Amerîka hewdê de garantiya aramiya Rojavayê Kurdistanê bike berî ku hêzên xwe jê vekşîne. Şandaya Amerîkiyê taybet ji bo Sûriyê da xuya kirin ku di heyama çend heftiyên bêde wê hejmarek ji welatên hevpeymaniya navdewletiya lê dijî Daişê hêzên xwe li Rojavayê Kurdistanê belav bikin piştî vekşana hêzên Amerîkî ji navçeyê bê ku navê wan welatan eşkere bike. Heman berpirsê Amerîkî dazanîn ku ew welatên ku wê hêzên xwe bişînin Rojavayê Kurdistanê wê bi xwe biryarê ragihînin. Eşkere jî kir ku eger heye ku hejmarek kedin ji welatan
ببێدەنگی بەشداریە دوێ پلانێدا بکەن. ئەvê daxuyanên Jeffrey şandê Amerîkayê taybet ji bo Sûriye piştî bidawî hatina hejmareke hevdîtinên wê li gel hejmarek serkirdeyên leşkerî û siyasî di nava hevpeymaniyê de bi serokatiya Amerîka li Parîs û Brukselê tê. بله تماشاوان هجال سر وان هر دو مجاران از برای خو بدم شروع سیاسی صدیق شرنخی دیل گلمه دنباش برز صدیق امیج رکفتنا نوبرا نتوینیا گرتی و قصده ده درباره لشکر کرنا زاروکان دست پی بکن چما ده ویدمه ده او رکفتن هاتا امضا کرن شروع و جیره چیه؟ گلک سپاس جوارا و بیننارین آرکیده از بیجم انه مثلا قصد نها وقتی یکیتیا ناونتوی ویل فرض دکه توقیع بکه و وکوی پیمانه ها حقیقت عقوبه جیره و شرمزار کرنه جیره يعني نه انه انا كنت بیجن والله تکلیه قصد و یکیتیا دولت ناونتوی رهن او نجهه پسنداریه او جهه شرمزاریه پشتی گلک گلی و گازن جوانا را چون و انه ابزارو كادبن وخلكي دكن بن سلاح ده وجن درجه مالوات بن مدرسات بن ناف ليست كزارو كادبن اب تشتها تشتك دنگك بلند حاد كرنج خديين با عسكرين بشوشكرا ومن المتحدة كيتي انا تويجي اف گنهبارية ها خست سكراواتا ولشت سروکاتیاوا دست بکرده توقیع بکرده پشتی و چه پشتی و گمانم اگر پیک نانین و نمان گریدای و پیمانه هر اتفاقه هر قناعتم عقوبات دی هنه عقوبات دیجی سروهانه شخوار برینها سروها مثلا تروریسم نابه تروریسم تشتوها سروها لأباها بهتر سروهانه تثبیت ببی و أباها جی اگر عاقل مند بن و به پیمانه ببن سلیده ونما اديفا كريارين هاي خراب دكن حقي خلقي دا وزاروكي خلقي دا جبو اگر خواب بيشكش بكن وكا هزك امبيجن ولا تطور يعني كلها تمثيل بكن يعني جي اداره منطقيه تمثيل بكن يعني جي وبشتي وي غافن خطر وغابن خراب دي جواب علي كاركن وحتى وي جي امريكا جي بخوازن انه تكليف ورا قد بكي يعني تكليف ورا تحديد بكي مجبور بامريكا يا ايرو روج او ديفيجن تكليف مره دكي والي كالي قدامه وامريكا بخوي بري خو بدات تشتكي دي وازنا بينم هاجر دور كرم بيجي اف ترتيبات دولي تشدمن بهتر مرو كل ميزانه بلكي حاضر كرنا تشتن ديه راج نواج منطقيه او تشتكي جوانا بكن واف تشتهن ندولجيات بيجي تركجي بايا وبيجن سوري جي البايا وخلق ديجي باين لأوانا بالأساس وانا افتشتها ديجي ملتي خاكر دبيجي جيناها فيسبوك هذا دبيجن انه نسبتي كردا دي عمري بيجوجك دبن اي عربة عمرك مصر دعنوا يعني زاروكي عربة هناك مصر يعني قرارة وانه دبي عمرها مصر بي اي كردا دبي بيجوجك دبي اقر افتشتها راس بي شخوا دها خرابة يعني ود بيجم اف كاركي بالخرابة وبشتي واجي تشتن وبين هم باش برز تبحث عقوبه انكر تبحث سزا انكر ام دخازن بهترج مره زلال بكي چل پیشیا قصد هيا تفيكو تجي تنها مجاكر تقوت عقوبه او ركفتن وكو عقوبه كيدنا برا قصد ونتمنيا قرتي هاتيه امذاكرن او جورن عقوبيان چنه وك انه تكليوا ي نامنتي مثلا انها ديتنوا اي فرنسا ديتنوا اوروبا تكليه وانا بمجلس را ديت اليكاريان امريكانا اليكاريان هناك بوانارا يعني و افيهات و امباركو سروا تشيكن يعني و بجن انه اف وكان هن بهنوا نزيكي داعش وغير داعش كان يرو وكاريخو هم بري داعش كر يشوا خلاص بون لمصالح دي دس بيدكن يرو رجع باتفاقات شبوينا قبينا روسيا وامريكا والاسرائيل يعني اب اتفاقك تشتن نهيني تشيبونا تيدا دركتنا يعني اشكال جدا او اتفاقات تاثير دك انه احتمالها منطقه جانا سوريا حمويه بقشتي تسليمي بشار الاسد بكن همبريغو بشار الاسد دستي ايراني جبر قطبكي
يعني أبها قالوا أب آماده كرنا حاضر كرنا وعقوباتا لسر بيادا ولسر بكن انه هون خرابيه دكن امجي امنكر اي خراب بهلن وامي بنظام سوري ربن جبوا درخنج منطقه ده وامنكر يا ناجي انه دست بدن تركيا حتى تركي جي هجت تركي خرب بجبنا ريش منطقيه بكن يعني اباها نه تشتكي ديمقراطيه بتشتكي لسر زاروكا لسر كشنا انسانا لسر بابها نسبتي المتحده وقت موضوع دقيقه المتحده جي رسمي اذا دوره بلغاريا كي دولتها وجمهوريه خستنا انه اب الي باش كاري برز صديق حتى ها چما نتوانیا گرتی به دنگ بو چما لیکولین و کولینین راستقینه درباره لشکرکرنا زاروکان دا د ناوا یپگی و قصده ده نکربون تویکو به دهان راپورتین خوجهی بلاف بون و هاتبون بلگه کرن کو زاروک د ناوا قصده ده هنه و تینه کشتن بلازمني اف يك جيجي انه حتى تشت بنجه نبن ورسميته دنجهن او بهنا وفراء نوا كما يعني ما هو روج وصال جوار ادفن حياة تشتاتي بجيجينيك ودراساتي خوجي تشكرنا بدزي كتنا نافادا وديتنا وهايا ددو وإيلو روجي وقت كده هجر ابدا قدر ندخستنجي داعش الميدان دبو وانا خستنجي شري داعش دنها في جوارا نكن عاصي طنجش بونا نايخ ياكن انه كانوا يكيتيا يعني المتحده ضد فاكس شري داعش دك يعني واف تشتها حمون ندخستن حتى امريكا جي ندخست ادنجي هذا ام زانن حموجي دنجي امريكا يكيتيا ناونتوي دخرته يعني لا إلو علاقة واني دبلوماسية بشتي جو فرنسا رجيبون وبريطانيا رجيبون وروسيا رجيهنا وأمريكا رجيهنا اف دولتها نكارن تيكيلية بكن بهيزك وهذا اجر نا النافا شرعت الامم المتحده دبي ند نافا قوانين دولية جي بقرن تناسكر تبلو قولنا خطرك يعني خطرك ما ظن امريكان جي دردخن بجنسي هزار عسكر ديسا داعش يا حاضر دكن عمادة كنج بو ديسا قواتك هيستر حتى الاوروبا جي بحركن يعني لتبيولوجي او قرارات نواي دولي ايرولوج دفي نكارن تعامل بكن بكسي كيلا اجر ابلكيه هاي جران لسروانا هبن جبر بيجي اد بيجن وقت نهاتب وياك شركي دبون دو واساسيا جي ايرولوج شغلوانا ما تشاري افا يعني علاقات تركي جي قويم بونا افا سبب چه آسته قصده و یپگه ده به وی رکفتنه پابند بن و التزام پی بکن و دی نما زاروکان لشکر بکن از باورم التزام پی ناکن التزام نکارن پی بکن لانه نج باوري وانا افش قنديله بريا جوارتين وافكر ياري دكنجي او كسي قد خازن سورتك رش طاري بدل ملتهم وبدل حركات ملتهم اجر ام حسابك ضمن حركات ملتهم اجر ام حسابك اجي فيدا مشكوكم يعني اجر بخوازن دخوازن في سوتي طاري بدن وقنديل بات اجتهادك واف نج برياري نج برخوات ن بريارا يا وخاب خويا از نابينم ورصبا يان ايرو والتزامي با بريارا ربكن هجر بكن شخوا زلاله قارن بيجن ولن لجنا بخوازن بيجن خيو كورن لجان الامم المتحده وهم مرا واشتغلين ومخاطبه مكري ورن كرمكن تفتيش كنا بهذه ماذا بكنوا وتشتكنا يما بينم ايرو افزارو كن ها وين ها وبشرن هجر هبي وريكنا قنديل بريد ما كجيت زاني طاري تركي القنديل قالك كشتنو نابالا زارو كبون يعني وريكنا قنديل وبشرن دمك دي سوا بينين يعني او همن سياسات اخو بكن ونكارن جوي اخو فقرن يعني تعاونا يعني اليكاريا بمساله الدوليره واليكاريا بمساله وطنيه قالك ضعيفه حتى لها باشه بريزا زهر مجارة كدن مجارة جيمس جيفري جارة كدن بشتي بيدنگيا چند حيوان جارة كدن بحثا مجارة وكشان هزن امريكي كر قالوا چه گوهرتن چه كيشا چه پرزگريك چه بون حتى كو جارة كدن اف مجار هاتا هولي و هاتا فكرن بله از بینها تبدأ برچاب خوا امریکا ایرو روش همو تشتی آماده دکه امبارگو دکه خلقی حاضر دکه دوستا دکه اشتر بيجم شروط ديني سر دولتي منطقي ده جبونا حصاركي
وامبارجو كي سر ايراني بكن ديماك سياسات الشرق الاوسط جدا بر مهمه وايران يكجب دولتي الشرق الاوسط اي جرينجا وجبونا تبكر بايراني والشرق الاوسط لينجي ودرخيت مجبوري تشتكي لسوري بكي از ناي بيرام التجاره انه امريكا بكر به جسوري دركبه وناخذ دركبه لبشتي افتكلينها اوجي امريكا دستيتي هبو باور يعمل افتكليه مجلسي وتكليه بادي وتكليه وانا باوروبا فرنسا وابجفاتين ها تشبون الشندريها افتكلي جبونا اوجي بدلي خو بخوازن انه ام الي كاري جواد خوازن هو جوان ما بباريسن ايرو روج امريكا دخوازي اگر نبي توريد بيان شبي امريكا دخوازي او دولتين دي يتحالف نبي تحالف ورن منطقه ما كردي وابي جوجوتيا والله اما خنافنا كن خو اشكرنا كن بجمانه ما اوجي هناك دولتي عرب نجي وورن جبوري بجرن فرهبونا ايرانيارا وري بجرن تيكيليه ايراني وسوريرا وري بجرن خطوراتها الى روج ايران تشكيل دكي لسر اسرائيل وبالمقابل تشتن جنوي بدنا سوريا بجنا دكات ورا حمود دريت تشتات بخوازي امي بدنا تا علي كراتبكن وامي بهلن هزه تسرب كمن امبري تتكيليه خو ايراني قطبكي الى روج مصلحه حتى روسي نيزيكي مصلحة أمريكي بوا مسؤول القوم مسؤول أمن الروسي جي قوتبو بريدمكي قوتبو إمتى أم نكان زوبزو دوج مصالحي خواب روسارا بردن وروس حليفة منها لديارة أو اتفاقا سيكوتشيك أباتشي بوي لإسرائيل أو هي نجها يعني هي برهم ندى حتى بقين اتفاقكي وكارمن أيراني بتماميج منطقه درخن وجاء بيجم امريكا قد خوازي ايرانج منطقه درخي ده ممكن هذا منطقه برده بثمن يشي بخوازي بريطانيا وفرنسا وعربا وانا بخيد منطقه ده قواتها وبينه اگر حزارك اگر ده حزاره بيش حزار عسكري او جي وك نمونه هناك عسكري خدرخي لايرو ام بينن ايرو بالا فرقه خود شدكه جهه طائرات شدكه مطارات خود شدكه الشلبيه الجزيره مطارات تحديد كه ويجي قوتيه جفري قلت ام درناك من وك امي وك سر عردي وك اجمار امي درك من لي وك هبون وك قوات ام تمامي درناك من وام دزانيجي وقلت ام يعني تقارير مجلس الامن القومي الامريكي دركبيت بجده وداعش ديسا رجيم ببن وديسا خو حاضر كرنا 6000 عسكر العراق والسوري وديسا يريشك مسترج بري بكن وبالتالي دي بقى باشه برز اف تيوا تايكو نافشي ارام دي دمك نزيك دا ورا افكرن تفكو بحثا هزن دن لشونا هزن امريكي تينا كرن كو اوي جهه خال روجافاي كورساني بگرن او تيوا تايكو نافشي ارام نزيك بويا ادبجم نافشي ارام اوجي امريكا بي باورا وامريكا دخوازي نا او تني بيت خوازي اوروبا جيتي دا شريك بي يعني ايرو قواتها امريكا يعني تلقوه بدي اگر بريطانيا تشتاق قلت بزامبي تشتاق موضوعك مهم لاوروبا وقت بريطانيا تشتاق بجد بري بس سياستها بريطاني نيزيكي امريكي بو وبكوراني دجي بشت خدا تشتن هبون بشت ويدا مجموعه قرارات مظن بشت ويدا هبون البربيه كاد بيجم اوجي ضمن جو ايرو روج امريكا دخوازي منطقه ارام رولاتي فراد تشيبي دخوازي ناوتني شريكي بي دخوازي دي سواء اوروبيا بينه لانه منطقه رولاتي فراد ايرو روج او وي قوس دشكينه او قوسه ما قلت القوس الشيعي والممر الشيعي وي قوس دشكينه باراده اوروبي وباراده عربي جي تخوازي بشكينه از باورم نها تكليه تركا يعني نقطه دي تكليه تركا وامريكا بخوجي بيشتي في اتفاق اردوغان قلتبو امي في كرياريا با اس 400 امي بيدهرن نسكنانديا تكليه امريكا وتركا بخو هدي جي خراد بن لامريكان نترك امريكان ناب خوازن زبزو خراب بن حتى شونگركيش خلدين او شونگرجي ايرو دولتي اوروبينا نها و دولتي اوروبي ورن وقواتا واتشيبي وجهه واتشيبي وقت توريد وبرطيني او يانجي وبك شريكي خو دوره او قواتا خو دي ورن والا شو معنى ايرو جميين امريكي وفرقاطين وسلاحي وروبرو زيدت بن بحر سبيدا منطقه الشرق الاوسط زيدت بن ابي خو اماده كنش تشتك مزره او تشتا مزن قناعه مدى
قضيه ما كردی جزء بچوچ که جوی مخطط مزن جبونا یه مخطط وای مزن هر سری دوی ایروج منطقه آرام العالی مدى تشبه او منطقه آرام يروج ام تشدكن يعني او ضغطه للسر بيدك يرو والله هون اوها نجبر خبا يكيتيا نتايو نجبر خبا بريار دايا او شي بريانش دستي امريكان وغير وانا قلتنا ضغطك الوابكن انه هون هبونا وانا رسمي برز صديق ده خطايا مزن ياكو نهاب بحث كري چارا نویسا رجاوای کردستان دوزا گل کرد لوی دره وی چوابه وی جه خو بگره پارا خوی هبه ده سوریا پیش روش ده اد بجمنها تكليه مجلس دولي مظن دبن وتكليه وانا فرد بن او جي هيني بريار دولي دبن وشاوتين تين هناندن او جي هيني وي دبن دكبلنا باروكا ترتيباتنا دكن يعني وسجلاوا يا وطني باقجة تشتك عسكري حرب ضد التاريخ هذا نينا دجمناتي نينا التاريخ هذا خرابي تاريخ هذا نينا واوجي دخوازن وك دبلوماسي باك سياره تحريك بكن ويوا بيفن نبن ويوا بكن شريكن يعني بارك مظن شريكه في قصد يعني بيداوي بكن شريكه منطقه ده بيفن نبن او تشقاس خباج بددن وتشتا او بلا بزن بن تشقاس او خباج بددن فيتي كيليا وانا بارتيان دي كرداره وحتى بعنينا بيشمرقه هو قصوي عاصتان بيشاوات شيبن حتى تالي يجي استسلام بكن يعني قناعات مدى ويوا بهرن قرزيك طنقدا وأفها أفدا سبيكرنك شرك دولية ضد وانا يعني أف بريارا جو أف تيكليا جو جولوا فرض كرنا إنه توقيع بكن سر نعنينا زاروكات شرده گلک سپاس بو شروعکاری سیاسی صدیق شرنخی کتو میوانی مبوی گلک سپاس جبو آخفتنین ته پارتین رجالتا کردستان آواکرنا گروپا چکدار جالی پککی و لناو خاکا هرما کردستان ده رد کن و دبیجن کومه بستا پککی تکدان آسایش و اولهیا هرما کردستانیه و پیوست پککی روش هرما کردستان لبرچاوی خواه بگره. دەربارەی بۆمبەبارانکردنا بالەفرن شەڕیان تورکیا و هەبوونە پاکەکە لە هەرێما کوردستانی پارتیان ڕۆژهەڵاتە کوردستانی دەبێژن کێشێن پەکەکە و تورکیا بە شەڕ نایەنە چارەسەرکردن و تەکاس دەکەن کوقادە شەڕە پەکەکە باکوورێ کوردستانیە و پێویستە پەکەکە ڕەوشە هەرێما کوردستانی لەبەر چاو بگرێ و دەربارەی دامەزراندنە گروپەکە چەکدار ژە ئالیە پەکەکە با لە هەرێما کوردستانی پارتیان ڕۆژهەڵاتە کوردستانی وێ گروپا چەکدار ڕات دەکەن و بەکارێکی خراپ پەسەند دەکەن دەبێ دەربارەدا محەممەد نەزیف قادریان دامێ دەستەیە کارگریە حزبە دموکراتە کوردستانە ئێرانێ دەبێژێ کێشەیە پەکەکە و تورکیا بە بەگوهاستنە سەنگەرێن شەڕ بۆ ناوە سنتەرە گوندن هەرێما کوردستانی نایە چارەسەرکردن و تەکەس دەکێ کۆ پێویستە پەکەکە ڕەوشە هەرێما کوردستانی لەبەر چاو بگرێ ژالی خۆبەجی عمر بالەکییان دەمێ دەفتەرە سیاسیە حەدەک دەبێژێ ژبلێک و پەکەکە دەمە نەهادە مەترسی خستیە سەر گوندنشینن سنووریەن هەرێما کوردستانی هەفدەم بە بەهانە دروستکردنا هێزەکێ بناوێ هێزە پاراستنە جەوهەریە باشوورێ کوردستانی گەفە تێکدانە سەی شەهرێما کوردستانی دەکێ و دخوازێ ئالۆزیەن سەر سنوور بێنێ ناوە خاکە هەرێما کوردستانی وەکە عمر بالەکی دەبێژێ ئەفکارێ پەکەکە و تەفگەرە پەکەکە لە ناوە خاکە کوردستانی ڕێز نەگرتنە لە سەروەریە باشوورێ کوردستانی ژالیەی خۆبەژی فەرزین کەرباسی ئەندامێ سەرکردایەتیە کۆمەڵە شۆڕژگێرە زەحمەت کێشانە کوردستانە ئێران پێکینانە هێزە دەمامکدار یا چەکدا ژەئالیە پەکەکە بە وەکە دروستکردنا میلیشیایەکێ بۆ تێکدانە سەیشە هەرێما کوردستانی بناو دەکێ
ڕۆژانە وڵاتی تورکیا درێا بەلەفرێن شەڕ و بە بەهانەیە هەبوونە پەکەکە خاکە باشووری کوردستانی بۆم بەباران دەکەن ئەوژێ ددەمەکە دەکوابە چەندین ساڵە حکوومەتە هەرێمە کوردستانی داخوازێژە پەکەکە دکێک و vê بەهانەیە ji Tirkiyeyê درست nekê داکو ئاساییشە هەرێمە کوردستانی ئالۆز نەبێ لێ پەکەکە نەڕێزێل خەڵکێ کوردستانی دەگرێ و نەڕێزێ لە سەروەریە هەرێمە کوردستانی دەگرێ تەوی دەرباسبوونا زێدەتر ji 45 ڕۆژان jêrevandina zarokê bi navê Muhammed li Efrîna Rojavayê Kuristanê ji aliyê grûpek çekdar ve lê hîn jî çarenivîsa wî nediyar e û dayika Muhammed banga diyarkirina çarenivîsa kurê xwe dike. Di sêzdehê gulana sala 2019 de her sê welatiyên Kurd Reşîd Xelîl û kurê wî Muhammed û Şerefiddîn Sîdo ji aliyê grûpek çekdar ve li bajarê Ezazê hatin revandin. Tevî diyarbûna çarenivîsa Reşîd û Şerefiddîn ku dibin eşkenceyê de şehîd bûne lê hîn jî çarenivîsa Muhammed nediyar e. Zarokê bi bavê xwe û bi welatiyê bi navê Şerefiddîn re di sêzdehê gulanê bi mebesta çareserkirina tenduristî ji cindirêsa Efrîna Rojavayê Kuristanê berê xwedabûn Ezazê ji wê rojê ve ji aliyê grûpek çekdar ve hatin revandin û li hember serbestberdana wan $100,000 Amerîkî ji malbatê xwastin. Ji ber ku pereyên hatine xwastin ji hêz û taqata malbatê bilindtir bû, nikarîbûn pereyan dabîn bikin ku di encamê de keraseteke hate rûdan û her du welatiyên navborî hatin eşkencedan û jiyana xwe ji dest dan. Di 21 Gulanê vîdyoya Şerefiddîn belav bû. Tê de bi şêweyekî tund û tûj û bi hovane û dûr ji mirovatiyê hatiye eşkencedan û banga dabînkirina bilez ji $100,000 Amerîkî ji malbata xwe dike. Piştî wê bi rojekê di 22 Gulanê termê Reşîd Xelîl bavê Muhammed navbera gundê Qastelê û Erebwêranê de hate dîtin ku di bin eşkenceyê de şehîd bûbû. Piştî zêdetir ji mehekê tevî dana $10,000 Amerîkî termê Şerefiddîn Sîdo di heman cihê ku Reşîd hatibû avêtin hate dîtin. Piştî birîna dayika Muhammed ji vegera hevjînê xwe bang lê rêxistinên mirovî û cîhanî her wiha partî û aliyên Kurdî kir ku çarenivîsa Muhammed diyar bikin. Tevî berbelavbûna keraseta her sê revandiyan nexasim Muhammed zarokê nexweş lê hîn jî bê çarenivîs e. Dayika Muhammed piştî ji destana hevjînê xwe herdem çavê xwe li vegera Muhammed e. Da ku careke din çavê xwe bi dîtina kurê xwe Muhammedê astangdar kil bike û şad bibe. Kremlîna Rûsya eşkere kir ku biryare di vê mehê de lûtkeyeke sê alî navbera welatê Tirkiye û Rûsya û Îranê de derbarê dosya Sûriyê were encam dan. Bê ku tu hûrguliyên zêdetir derbarê vê lûtkeyê de diyar bike. Berdevkê Serokatiya Rûsyê eşkere kir ku biryare di rojên bê de lûtkeyeke sê alî derbarî Sûriye were encam dan. Dohê duşemê di Kongrekî Rojnamavanî de Dimitrî Pîskov berdevkê Serokatiya Rûsyê ra gihand ku di hevdîtina di navbera Serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan û Vladimir Putin Serokê Rûsyê beriya çend rojan li lûtkeya G20 li Japonê hate encam dan. Her du serokan behsa li darxistina lûtkeyeke sê alî navbera Rûsya û Tirkiye û Îranê de derbarî Sûriyê kirin. Eroha Pîskov eşkere kir ku her du serokan bi ciddî li ser encamdana vê lûtkeyê rawestiyane. Biryare di rojên bê de ev lûtkeya sê alî were li darxistin da ku her sî alî dawîn pêşhateyên rewşa Sûriyê guftûgû bikin. û got di rojên bê de wê Kremlîna Rûsî demû cihê encamdana vê lûtkeyê diyar bike. Bê ku tu hûrgulî û agahiyên zêdetir derbarî vê civîna sê alî bide diyar kirin. Piştî bi dawî hatina lûtkeya G20 li Japonê Recep Tayyip Erdogan serokê Komara Tirkiye ji alî xwe ve jî eger alî darxistina lûtkeyekê navbera her sî welatên gerentor derbarî dosyeya Sûriye ra gihandibû. Di vê derbarî de Rojnameya Hurriyet ya Tirkiye li ser zarê serokê Tirkiye ve guhest ku Erdogan li Japonê li gel serokê Amerîka Donald Trump serokê Rûsya Vladimir Putin dawîn pêşhateyên rewşa Sûriyê bi taybetî rewşa bajarê Idlibê û gundewarên wê guftûgû kir. Eroha tevaya bûyeran li gel wan nerxand û hejmareke tedabîr standin. Hemanê rojnameyê da diyar kirin ku serokê Tirkiye got jî ku wî li gel her du serokan ji bilî gengeşekirina rewşa Sûriyê behsa lûtkeya sê alî kiriye û biryare di vê mehê de ev lûtke were lê darxistin. Wan mejekir ku piştî lûtkeya sê alî derbarî Sûriyê wê lûtkeyeke çar alî jê li Stenbolê navbera Fransa, Almanya, Tirkiye û Rûsyê ji bo gengeşekirina dosyeya Sûriyê were lê darxistin.
Li bajarê Reqayê du gorên bi kom hatin dîtin. Li gor jî derên Xwecihê eşkere kirine ku li nêzîkî gundê Fixêxa û Sihêlbiyê li Rojavayê bajarê Reqayê du gorên bi kom hatin dîtin. Tê de termên 16 sivîlan li xwe digirt. Her li gorî heman jêderan ku ew termên ku hatine dîtin li goristana Bî'a li Rojhilatê Bajêr hatin veşartin. Ji dema ku bajarê Reqayê hatiye rizgarkirin û ta niha nêzîkî 10 gorên bi kom hatine dîtin. Ku termê bêhtirî hezar sivîlî ku di nav wan de termên jin û zarokan jî hebûn hatin dîtin. Wezareta Berevaniya Rûsya eşkere kir ku diriya peywendiyeke telefonî re her du serokerkanên giştî yên Rûsya û Tirkiye dawîn pêşateyên rewşa Sûriyê guftûgû kirin. Di daxuyaniya xwe de Wezareta Berevaniya Rûsya ragihand ku roja borî Valerî Gerasimov, serokê erkana giştî ya Rûsyê û Yaşar Giyolêr, serokerkanê giştî yê welatê Tirkiye peywendiyeke telefonî encam dan û rewşa Sûriyê bi giştî û ya bajarê Idlibê bi taybetî gengeşe kir. Heman daxuyaniye eşkere kir ku di wê peywendiyê de her du aliyan behsa çawaniya vegera ewlehî û aramî li deverên Bakurê Sûriyê bi taybetî bajarê Idlibê gundewarê wê kirin. Di çarçoveya berdewamiya proseyên leşkerî li ser deverên li Bakurê Sûriyê ji aliyê rejima Esed û Rûsya ve hejmarek qurbanî ketin. Çalakvanên di nava bajarê Idlibê de ragihandin ku duşemê careke din rejîm û Rûsya hejmarek bajar û bajarok li Bakurê Sûriyê bi taybet gundê Muarretil Hurme, bajarê Xan Şêxûn, El Niqîr, Hezarîn û Çiyayên El Erbîn û hin deverên li başûrê gundewarê Idlibê kirine armanc. Di encamê de 5 sivîl jiyana xwe ji dest dane û hejmarek kesên din jî birîndar bûne. Herwiha serbarê rodana ziyanên madî li heman deveran. Hikûmeta Tirkiye hişyarî da Amerîka û got eger Amerîka balafirên F-35 nefirûşe Tirkiye wê balafirên Rûsî bikire. Malpera RT ya Rûsî li ser zarê berpirsiyarekî hikûmeta Tirkiye belav kir û got ku eger Amerîka riş be li ser biryara nefirûtina balafirên şer F-35 bû Tirkiye wê rolê Rûsya bike û balafirên Rûsî bikire. Bi sedema kirîna sîstema beravaniya S-400 yê Rûsî ji aliyê Tirkiye ve nakokî ketine navbera Washington û Enqereyê de û di dema niha de Tirkiye hişyarî dide Amerîka ew jî piştî ku Amerîka berdewam hişyariya sizayan dide Tirkiye. Serokê Mosada İsraîlî Yossi Cohen dibêje krîza Sûriyê berf çareseriyê ve diçe û ji çareseriyê ve nêzik bûye ku ji aliyê xwe ve jî Serok Wezîrên İsraîlê tekezî li ser vegera aramî û cêgiriyê li tevahiya Sûriyê piştî bi dawî hatina şer dike. Serokê Mosada İsraîlî Yossi Cohen eşkere kir piştî derbasbûna çendîn sal li ser cenga Sûriyê, krîza Sûriyê ji çareseriyê nêzik bûye. Di Kongrê Herzlya li İsraîlê, Yossi Cohen serokê Mosada İsraîlî gotarek pêşkêş kir û tê de behsa gefên ku welatê Îran li İsraîl û deverê dixwe kir û tekez kir ku krîza Sûriyê ber bi çareseriyê ve diçe. Krîza Sûriyê wê bi dawî were, bê ku tu hûrguliyên zêdetir diyar bike. Herwiha Cohen di gotara xwe de got jî ku ew bi tu awayekî rê nadin hêzên Îranê ku bingeheke xwe ya lojistî ji bo veguhestina çekan ji bo Hizbullaha Libnanî li Sûriyê ava bikin. Çi birêya êrişên eşkere be yan jî birêya pêkanîna êrişên veşartî be. û da zanîn û got ez bawer dikim di pêşerojê de welatê Îranê wê pir poşman bibe ku piştevaniya Hizbullaha Libnanî li Sûriyê dikir. Di wî kongerî de Cohen bal kişand ser wêyekê jî ku niha welatê Îranê hewla guhartina cihê xwe dike ku di zûtirîn dem de hêza xwe bişîne bo Bakurê Sûriyê bi armanca avakirina kargehên çekan yên pêşketî li heman deverê. Di dema encamdana civîna sêalî li Qudsê navbera berpirsên İsraîlî û Rûsî û Emerîkî di heftiya borî de her sêalî gihiştin hejmarek rêkeftin derbarê Sûriyê bê ku navberoka wan rêkeftinan were eşkere kirin.
همان دمی ده بنیامین نتنیاهو سرک وزیرین اسرائیلی جعلی خواه دوی جوینه ده تکزیل سر پیوستیا وگره اولهیه و آرامیه لتوای سوریه بتایبتی پشتی بداوی هدنا شر لسوریه کر. بالافرین هفپیمانیا نافدولتی الدیجی داعش به سروکاتیا امریکا بنگاه که رخصنا القاعده لگندوار حلبه کره ارمانج. سرکردایاتیا نافندی هفپیمانیه ده داخوینیه که در راگهاند که هزین هفپیمانیا نافدولتی الدیجی داعش رخصنا که گریدای القاعده لروجاوای گندوار حلبه ددما که هجمارک سرکردین وی رخصنه ده جوینه که دبون کره ارمانج. ده انجام وی ریشه ده هجمارک جچکدارن وی رخصنه که دناو وان ده سرکرده جی هبون هاتن کشتن. هروها بنگاه وانجی به تمامی هاتج ناو برن. لگوری که هاتیه بلافکرن که دناو کشتیان ده چکدارن مصری و تونسی و جزائری جی هبون. نتوانیه گرتی کاروانک آلیکاریین مرووی شانده ناوا خاکا سوریه. آژانس آنادولیا ترکیه راگهاند که نتوانیه گرتی کاروانک آلیکاریان که 21 بال هرگرین مرووی پیک دهات دریا درگه ولایت هاتا یا هفسینوری به سوریه را در باسی باجار ادلبه لباکور سوریه کریه. همان آژانس دایا دیار کرن که او آلیکاری مرووی ین کجالی نتوانیه گرتی و هاتنه پیشکش کرن دل سر خلکن پیوستیدار لباجار ادلبه و گنداوارن و ورنه بالاف کرن. تورا سوریه مافی مروان راپورتا خوایا مهانه درباره قربانی و بنپیکرنین لسوریه تین انجام دان بالاف کرد و گوت که و رخصتنه کشتن 1864 سویل و بهتر جه 5 کمکوژی جه دستپیکا و ساله تا نها بلگه کریه. تورا سوریه مافی مروان راپورتا خوایا مهانه درباره قربانی و بنپیکرنین لسوریه تین انجام دان بالاف کرد. گوت کشتنا 1864 سویل بهتر جی 5 کمکوژی دسپیکا و سالی ده تانها بلگه کریه. دناوان ده 468 زاروک 285 جن جیر 18 سالی هاتنا کشتن. تورا سوریه مافی مروان ده داویا راپورتا خود تکس کر که آلین او کمکوژی و کشتنا سویلان لسوریه کرنه زاگون نافدولتی و ین انجمن اولکاری یا نافدولتی بن پیکرنه. توریز گرتن جمروواهی و زاگونان را نگرتنه و دا خواست کر که دوسیه سوری جبو دادگاه جنایت نافدولتی را وره پیشکش کرن. آلین توانبار ورن سزادان. آرمانچ کرنا سویلان و بومب باران و توب باران کرن جالی همی آلین شرکر و لسوریه به طیبت جالی رژیم و روسیای و ورن راوستاندن. آلیکارین مروویجی جدورین پی پیویست لسوریه ورن پیشکش کرن. علی عمر حکومت لبنان خانی پنابرین سوریه دهرفینه و رناده که پنابرین سوریه خانیان درست بکن. هجمارک رخصتن مرووی آماجه بوی چنده دانه که ارتش لبنان خانی 20 پنابرین سوریه لکامپ عرصا رخاندنه دا که پنابرین سوریه للبنان جیگر نبن. بشک جالین سیاسیین لبنانی داخواز وگره پنابرین سوریه جبو ولات خواه دکن که به صدام شر نافخویی سوریه به صد هزاران پنابرین سوریه رو لولات دردورا سوریه کرنه و لبنان یک جوان ولاتانه. روانگاه سوریه مافی مروفان دبیجه که اسرائیل باراگه میلیسین ایران و حزب الله لبنانی لهن نافچین سوریه ارماج کرنه و ده انجام ده کشتی و بریندار کتنه. روانگاه سوریه مافی مروان دبیجه که ده پشت نیوه شوه بالافرین شرین اسرائیلی رژیم اسد و میلیسین ایران و حزب الله لگندوار حمص و شامه آرمانج کرن. لگور هرگولین که روانگاه سوری بدستخواه آنی که ده خال لدردور شامه هدنا آرمانج کرن. او جی فرقه یکی لکسوی باشوری شامه باراگهین پاسوان ایرانی للیوای نوتو یکان او جی باشوری شامه ناواندار لیکولین زانستی لجمرای گندوار شامه و بستان دناورا جدید تعرطوز و صحنایا دا لگندوار شامه. دا انجام وان ایریشان دا زیان گهان مال و ملکین ولاتیان تفی بریندار کرنا چندین سیویلان. هروها بالافرین اسرائیلی خالین لشکریین بسر حزب الله لبنانی و الباجاروکین قاره فلیتا القلمونا روجاوا ارمانج کرن. دا انجام دا آگرین مزن پیکتن پشتی تقین عمبارین چکان. روانگاه سوریه دازانین جی که سیارین امبولانس با اوایی که برفراه بسر دورین ارمانج کریده دچون. که تیواتیا کتنا بریندار و کشتیان دناو رزین اندام حزب الله دا.
هەروەها گوت و بالافرێن ئیسرائیلی ناڤەندە لێکولین زانستی لە گوندی ئەمحارەتەین لە گوندەوارەی ڕۆژاڤای حمسێ ئارمانجکردن. تەوی بالافرخانەیەکە لەشکری لە گوندەوارەی باشووری حمسێ یەک و چەکدارên حزبالله و ئێرانê لێدمینن و دەنجامێدا بریندار ji herdû aliyan ketin. ئەمریکا ڕاگەهاند کو ji ber parastina hêzên Amerîkî û berjewendiyên Amerîka li Rojhilata Navîn Amerîka hejmarek balafirên cengî yên F-22 li welatê Qeterê Erebî bi cihgir kirine. Artêşa Amerîka li Rojhilata Navîn belav kir ku ji bo berevanîkirin li hêzên Amerîkî li navçeyî û parastina berjewendiyên Amerîka. Amerîka çend firokeyek F-22 li Qeter cihgir kirin. Medyayên Amerîkî eşkere kirin ku hêza asmaniya Amerîka çendîn balafirên F-22 bi awayekî veşartê li bingeha asmaniya El Edîd li welatê Qeter li Kendava Erebî cihgir kirine. Di vê derbarê de erkana fermandeya hêza asmaniya Artêşa Amerîka li Rojhilata Navîn CENTCOM bi belavkirina daxuyanî û çendgirta vîdyoyekê eşkere kir ku ev helwêsteke ciddî ji aliyê Amerîka bû û ew balafir roja pêşema borî li welatê Qeter hatine cihgirkirin. Amerîka diriya daxuyaniya xwe ve jimareya balafirên F-22 nedane xuyakirin lê weke ku digirta vîdyoyera hatiye xuyakirin jimareya balafirên F-22 ku li welatê Qeter hatine bicihkirin 5 balafirên. Hêza asmaniya Amerîka dê daxuyaniya xwe de ew çend jî xiste rû got ku mebez ji cihgirkirina wan balafirên F-22 yên şerkir berevanîkirina li hêzên Amerîkî li navçeyî û berjewendiyên Amerîkî û ev hewla Amerîkî piştî wê çendetê ku John Bolton ravişkarê koşka spî beriya niha behsa wê çendê kirbû ku keşteke nû ya balafir helgir wê li navçeya Kendava Erebî cihgir bibe. Bi vî awahiyê em giştin dawiya bultena xwe dubara sernûçe em ê bi bîra we bînin. Di dema ku bêtiriya çekdarên Peyedê û Qesedê zarokin, Qesedê li gel netewên yekgirtê rêkeftinek ji bo rêgirîkirinê lê leşkerkirina zarokan îmze kiriye. Partiyên Rojhilata Kurdistanê avakirina grûpeke çekdar ji aliyê PKK ve li nava xaka Herêma Kurdistanê red dikin. Li nêzîkî gundên Rojavayê bajarê Reqeyê du gorên bi kom hatin dîtin. Tirkiye hişyarî da Amerîka û got eger Amerîka balafirên F-35 nefirûşe Tirkiye, Tirkiye dê balafirên Rûsî bikire. Her şad û bextewar bin.